Salah, your men's player of the year. Biragoye ko wakora urutonde rw'abakinnyi b'umupira w'amaguru b'indashyikirwa haba babayeho cyangwa se abariho by'umwihariko b'Abanyafrika ngo maze wibagirwe Mohamed Salah. I'm always trying to give assist if I couldn't score. Uyu ni umukinnyi w'umupira w'amaguru uzwiho kutazuyaza imbere y'izamu, amacenga n'umuvuduko udasanzwe, byose berekezwa no kwicisha bugufi haba mu kibuga ndetse no hanze yacyo. Benshi mu Banyamisiri igihugu akomokamo bamwita Fourth Pyramid cyangwa se piramide ya kane nyuma y'eshatu zihagaze muri kino gihugu. Ni mu gihe mu isi y'Abarabu muri rusange bamwita Pride of the Arabs cyangwa se ishema ry'Abarabu. Uyu mugabo yatwaye ibikombe hafi ya byose bikomeye bikinirwa mu mupira w'amaguru ndetse kandi agira akabati kuziyemo imidari n'ibihembo yagiye atwara mu bihe bitandukanye, yaba mu ikipe y'igihugu ya Misiri ndetse no mu maklabu yagiye anyuramo. Mohamed Salah ni muntu ki? Urugendo rwe rwa ruhago rwagenze rute? Kandi ubuzima bwe bwite n'ubuhe? Urimo nk'umugore wakunda cyane, nawe tuza kumenya ibyihariye wamumenyaho, ndetse kandi birumvikana ntabwo turi buze kwibagirwa ingingo zitandukanye zitagiye zivugwaho rumwe, zirimo nko kuba yizihiza Noheli kandi ari umuyisilamu, ibintu bituma benshi bamwibasira, hamwe no kuba umwe mu bakinnyi bavuze mu bambere yuko Israel birimo gukora muri Gaza atari ibintu isi ikwiriye kurebera. Ibyo ngibyo ndetse n'ibindi byinshi byerekeranye na Mohamed Salah nibyo tugiye kugarukaho muri kino kiganiro cyacu amateka yabo. Ikaza uri hose nk'ibisanzwe ukaba ugiye kubana nanjye ABAYOYVETTESANDRINE. Inzozi Park, ihuriro ry'ibirori, ubukwe, inama, kwiyakira n'imyidagaduro. Utegura ubukwe bw'inzozi zawe, umunsi w'amavuko, inama, cyangwa se ushaka no kugira umunsi mwiza wo kwiruhukira no kwidagadura, byose ni ukuvuga icyarimwe cyangwa se mu bihe bitandukanye ahantu hamwe. Iyo uhisemo ko bibera mu Nzozi Park, bingana no kubika urwibutso rw'ibihe byiza mu bunyamwuga bwose. Dukodesha abera ubukwe, inama n'ibindi birori. Dufite kandi ubunararibonye mu kubategurira ibirori no gutakana amabengeza yose aho biri buze kubera. Inzozi Lounge ni bar na restaurant ufatiramo ibyo kunywa n'amafunguro ateguranye ubuhanga. Inzozi Park kandi tunabafasha kwakira abana mu myidagaduro n'udukino twabo mu mutekano wose. Gana Inzozi Park, ihuriro n'igicumbi nyacyo cy'ubukwe, ibirori n'inama, amacumbi n'imyidagaduro ku bana n'abakuru. Ahangaha ni ahantu hakwiriye amahitamo yawe y'icyerekezo cy'inzozi koko. Waduhamagara kuri 0782 33 69 cyangwa se 0782 64 31 62. Inzozi Park duherereye Kicukiro Gahanga hafi ya sitasiyo ya Merez. Amazina ye yose ni Mohamed Salah Hamed Mahrous Ghali. Yavutse ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'1992. Yavukiye mu gace kitwa Bassion, ni muri kilometero 120 uvuye mu majyaruguru y'umurwa mukuru Cairo mu gihugu cya Misiri. Kuva mu buto bwe yakundaga ruhago cyane, dore ko yamaraga amasaha menshi ari mu kibuga areba imikino cyangwa se nanone akinana n'abandi bana mu makipe y'abato. Akiri muto yavuze ko yakundaga gufatira urugero ku bakinnyi bari bagezweho barimo nka Ronaldo, Zinedine Zidane, Francesco Totti n'abandi. Ahangaha rero yamaraga umwanya munini yiga ku mikinire y'abano, ibintu byatumye bamwe mu bana bakinanaga nawe bamwitirira amwe mu mazina y'abo bakinnyi. Mohamed Salah yatangira urugendo rwa ruhago mu makipe y'abato arimo nk'ikipe yitwa Ittihad Bassion. Iyi ngiyi ikaba ikipe yo mu gace yavukiyemo, ndetse nyuma yayo yaje kujya mu yindi kipe yitwa Othmason Tanta. Iyi ngiyi nayo itari kure cyane y'aho ngaho yakiniye bwa mbere. Mu mwaka wa 2006 ubwo Mo Salah yari afite imyaka 14 y'amavuko, yagiye mu ikipe y'ingimbi yitwa Al Mokwalun Al Arab. Ayo no kipe yigezemo nyuma y'aho umwe mu bascout cyangwa se nanone abashinzwe gushakira ikipe abakinnyi bazaga mu gace ka Bassion Salah yaratuyemo. Hanyuma ari ubwo muri kino gihe bari baje kureba umwana wari uturanye na Mo Salah nawe wari ufite impano y'umupira w'amaguru. Gusa ariko biza kurangira no muscout atwaye Mohamed Salah. Ibyo ngibyo byagenze bite kugira ngo uyu mwana wari uje kurebwa asigare maze ahubwo hatwarwe Mo Salah? Ahangaha arabisobanura ati, A small game for this one scout, he won't come and see me playing. I say, bari baje kureba umwe mu nshuti zanjye. Iyo nshuti yanjye yambwiye yuko yifuza yuko naza tugakinana tukikinira umukino uri aho ngaho udahambaye kugira ngo yiyereke uwo muscout wari waje kumureba aje no kureba imikinire ye. Naramubwiye nta kibazo rwose naza tugakina, gusa byaje kurangira ari ngewe basinyishije. Went with him and when he watched me he said, oh wow, so I just signed for them. I think it was age 14. Ndibaza yuko nari mfite imyaka 14 cyangwa se 15.
Ahangaha rero nyuma y'uko Mohamed Salah yitwaye neza kurenza uwo mwana bari baje kureba, byatumye uno muskuti ahindura icyemezo abwira bari bamwohereje yuko bibeshye ko ahubwo babonye undi mukinnyi urusha kuri uwo yari yaje kureba. Nuko Mo Salah yahise asinyira ino kipe ya Al Mokaulun Al Arab maze ahita atangira kuyikinira. Akimara kuhagera rero yakundaga gusiba ishuri kubera urugendo ruri hagati y'amasaha 3 ndetse n'ane yakoraga ubwo yabaga agiye mu myitozo. Ibyo ngibyo byaje guhungabanya imyigire ye, ariko kandi nta kundi yagombaga kubigenza byose, yagombaga kujya agerageza kubikora. Nyuma yo kugera muri ino kipe ku myaka 15 gusa yaje kubonwa n'umutoza watozaga ikipe nkuru witwaga Mohamed Radwan. Ahangaha rero kubera ubuhanga uyu mutoza yabonanye Salah ahita yifuza kumuzamura amushyira mu ikipe ye ya mbere. Icyifuzo cy'uyu mutoza cyaje kubahirizwa maze Mohamed Salah arazamurwa. Kubera imiterere y'umubiri we ahanini bitewe n'imyaka mike yari afite, yahise ashyirwa ku mafunguro yihariye ndetse akajya akoreshwa imyitozo itameze nk'iy'abandi. Mo Salah yakinnye umukino we wa mbere mu ikipe nkuru ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatanu, byari muri 2010. Ni umukino wa Egyptian Premier League aho kino gihe yinjiye mu kibuga asimbuye. Ikipe ye kino gihe yanganyije igitego 1-1 n'ikipe yitwa El Mansura bari bahanganye. Muri sezo ya 2010-2011 Salah yakomeje kujya abona iminota mike yo gukina mu ikipe ya Al Mokaulun Al Arab, gusa igihe cyaje kugera akageza mu bakinnyi babanza mu kibuga mu buryo kandi buhoraho. Nubwo yari yatangiye kubona umwanya uhagije wo gukina, nyamara Salah atangiye guhura n'imbogamizi zo gutsinda, maze ibi ngibi bigatuma rimwe na rimwe agaragara yigunze ahandi arimo kurira. Ibyo bikaba byarabaga mu gihe kenshi yabaga ari mu rwambariro. Ahangaha abakinnyi bagenzi bakamubwira yuko ari ibisanzwe yuko rimwe na rimwe hari igihe umuntu yifuza gutsinda ariko kandi ntibibe. Ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12 muri 2010 nibwo Mo Salah yatsinze igitego cye cya mbere. Igitego cyafashije ikipe yo kunganya na Al Ahly maze biba 1-1. Nubwo yari yatangiye gufasha ikipe yo gutsinda ndetse anatangiye noneho gutsinda ibitego, nyamara ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 2 mwaka wa 2012 shampiyona y'umupira w'amaguru mu gihugu cya Misiri yarahagaritswe. Byari bitewe n'akavuyo katewe n'abafana ubwo ikipe ya Al Ahly ndetse na Al Masry byakinaga maze hakaba amakimbirane akomeye. Ni byatumye kuri stade ya Port Said byari bihanganiyemo abantu 74 basiga ubuzima, abandi 500 barakomereka. Ubwo bino byari bimaze kuba rero, ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cya Misiri ryahise risubika shampiyona, maze bituma amakipe yo hanze ya Misiri aza gushaka abakinnyi bari muri no shampiyona kubera yuko bari batagikina. Ikigero mu bakinnyi bari baje gushakwa harimo na Mohamed Salah. Uyu nguyu nubwo atatsindaga ibitego byinshi, ariko kandi nk'umwana wari ukiri muto, abahanga mu mupira w'amaguru babonaga yuko azaba umukinnyi mwiza. Nuko nguko rero abantu benshi batangiye kumutekereza. Mu bamukurikiraniraga hafi harimo n'abantu bo mu makipe nka Bazo FC. Iyi ngiyi ikaba ikipe ikina icyiciro cya mbere mu gihugu cy'Ubusuwisi. Ino kipe ya Bazo yifuje kubona Mohamed Salah akina, hanyuma itegura umukino wayihuje n'ikipe y'igihugu ya Misiri y'abari munsi y'imyaka 23. Ni umukino wabaye ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatatu ubera mu mujyi wa Bazo ahangaha nyine mu gihugu cy'Ubusuwisi. Uyu mukino warangiye ikipe ya Misiri itsinze Bazo ibitego 4-3, aho 2 muri bino byatsinzwe na Mohamed Salah, nyamara yari yinjiye mu kibuga ari mu gice cya kabiri. Ibi ngibi byabaye ibintu byiza cyane kuri we dore ko yari yinjiye mu kibuga mu gice cya kabiri. Nyuma y'uyu mukino ino kipe ya Bazo FC yahaye ubutumire Mo Salah bwo kuguma muri uno mujyi mu gihe kingana n'icyumweru kugira ngo bamukurikirane ndetse banagirane ibiganiro. Ibiganiro byaje kugenda neza maze bituma ku itariki 10 z'ukwezi kwa 4 muri 2012 Bazo FC imutangaza nk'umukinnyi wayo mushya mu gihe kingana n'imyaka 4 yari igiye kuza. Akigera muri ino kipe Mo Salah yagoye cyane n'ubuzima yaratangiye, cyane ko n'uri mu bwarwo yasanze ahanga bakoresha rwari rushya. Gusa nubwo byari bimeze bitya ntabwo byamubujije gutsindira ino kipe ibitego, dore ko igitego cya mbere yagitsinze mu mukino wa gicuti ino kipe yari yakinnye, maze bikarangira ikipe yitsinze ibitego 4-2. Mo Salah muri Bazo FC yaje gukina umukino we wa mbere mpuzamahanga mu marushanwa ya UEFA Champions League, aho byari umukino ubanza wabahuje n'ikipe ya Norvège yitwa Molde. Ubwo uno mukino wabaga Mo Salah yaje mu kibuga asimbuye ku munota wa 74. Uyu musore nyuma yaje gukina umukino we wa mbere muri shampiyona ndetse anitwara neza imbere y'ikipe ya Tan FC. Nyuma y'icyumweru no mukino ubaye nibwo yatsinze igitego cye cya mbere, aho kino gihe ikipe yatsinze yitwa Lausanne Sport ibitego 2-0. Muri ibyo bitego Mohamed Salah yatsinzemo kimwe. Umukino wa mbere mpuzamahanga Mohamed Salah yatsinzemo igitego wari uwa UEFA Europa League, byari ku itariki 11 z'ukwezi kwa 4 muri 2013. Byari ubwo ikipe ya Bazo FC yatsindaga ikipe ya Tottenham Hotspur. Iki gihe byari muri 1/4. Ino kipe ye yatsinze Tottenham penalty 4-1 nyuma y'aho amakipe yombi yari yanganyije ibitego 4-4. Ubwo Bazo yageraga muri 1/2 yaje gusezererwa na Chelsea ku giteranyo cy'ibitego 5-2.
ibitego byagizwemo uruhare na Mohamed Salah. Gusa nubwo bari basezerewe mu mikino mpuzamahanga baje kwegukana igikombe cya Swiss Super League ndetse kandi baba ba kabiri muri Swiss Cup. Muri shampiyona Salah yatsinze ibitego 4 mu mikino 18 yakinnye. Muri ibyo bitego harimo 2 yatsinze ikipe yari ihanganye na Bazo yitwa Young Boys ndetse no mukinnyi anafashe ino kipe yo kwegukana igikombe cya shampiyona inshuro 5 zikurikiranya. Ku itariki 23 z'ukwezi kwa mbere muri 2014 byatangajwe yuko Mo Salah azava mu ikipe ya Bazo FC. Iyi ngiyi yari amaze gukina imikino 95 muri rusange akayitsinda ibitego 21. Mohamed Salah wari waratangiye kwifuzwa n'amakipe akomeye mu gihugu cy'Ubwongereza ni Arsenal, Chelsea ndetse na Liverpool. Byaje kurangira ikipe ya Chelsea yari imwegukanye nyuma yo kuva muri ino kipe yari yakiniye bwa mbere mu buryo bugaragara. Ku itariki 23 z'ukwezi kwa mbere rero muri 2014 nibwo Chelsea yatangaje ko yasinyishije Mo Salah imutanzeho miliyoni 11 z'amapaundi. Mbere yuko amenye ko ino kipe ya Chelsea mwifuza, yahamagaye kuri telefone na Jose Mourinho watozaga Chelsea aramubura kuko kino gihe yari mu gihugu cya Misiri aho yari yitabiriye ubutumire bw'ikipe y'igihugu kandi atarishyuye amafaranga y'ifatabuguzi rya telefone. Ahangaha Mo Salah ati بعتت لي مسج منه في الاول انا كنت الموضوع كان ماشي في اتجاه ليفربول خالص. Bitangira nashoboraga kwerekeza muri Liverpool kugeza ariko ubwo nabonaga ubutumwa buvuye kuri Jose Mourinho. Kino gihe narebye kuri telefone yanjye mbona yanshatse arambura. بصيت Jose Mourinho kallimni hanyuma nyoherereza ubutumwa. Icyo gihe rero nari mpuze cyane mu ikipe nari ndimo kubera yuko ntabwo nigeze nsubizamo ubutumwa. Naje kubona narasubiye mu gihugu cya Misiri, ntabwo nari narishyuye amafaranga ya telefone, rero ntabwo nabashaga kumuhamagara ngo bikunde. Ntabwo nashoboraga kubwira inshuti yanjye ngo imumpamagarire kereka yongeye ubwe kumpamagara. Ntabwo nigeze menya icyo gukora, yewe sinari no kumuhamagara kuri Viber. Rero nahisemo kumwereza ubutumwa kuri WhatsApp musaba kongera kumpamagara kuko kino gihe narahamagarwaga ariko njye ntabwo nahamagaraga. انا ممكن ابعت له الواتساب وهو يكلمني تاني. انا بعت Jose Mourinho yarongeye arampamagara. Uko kumpamagara rero kwangiriye akamaro cyane. اعتقد يعني مكالمته كان لها دور كبير يعني. Mohamed Salah ubwo yaramaze kugera muri Chelsea yaje gukina umukino we wa mbere aho yinjiye mu kibuga asimbuye. Kino gihe Chelsea yatsinze ikipe ya Newcastle ibitego 3-0. Byasabye imikino 7 ngo Mo Salah atsinde igitego cya mbere muri shampiyona y'Ubwongereza mu mukino Chelsea yatsinzemo ikipe ya Arsenal muri Derby London. Muri uyu mukino Salah yaje mu kibuga asimbuye Oscar. Umukino warangiye Chelsea itsinze Arsenal ibitego 6-0 harimo n'igitego cya Salah. Mbere yuko sezo ya 2014-2015 irangira, ahazaza ha Mo Salah muri Chelsea hari yaratangiye kwibazwaho nyuma yuko hari amakuru yavugaga yuko agiye kujyanwa mu gihugu cya Misiri mu bikorwa by'ingando. Gusa ariko bino byaje gukurwaho. Salah utarakoreshejwe cyane muri sezo kuko yakiniye imikino 3 gusa muri ino shampiyona, akina 2 ya Champions League ndetse muri no yose nta ntamwe yigeze atsinda igitego na kimwe. Ni ibintu byanakaje cyane Jose Mourinho wari waratangiye kuvuga yuko yamwibeshyeho. Ibintu byanaje gutuma afata icyemezo cyo kumutiza mu ikipe ya Fiorentina yo mu gihugu cy'Ubutaliyani. Angaha Mo Salah amaze kugenda ntabwo yigeze ahishimira nubwo mu mikino 16 yabatsindiye ibitego 6. Gusa ino kipe yifuje kumugumana ariko kandi Mo Salah arabyanga, avuga yuko niba adasubiye muri Chelsea harebwa indi kipe yatizwa. Nanga rero yahise yerekeza mu ikipe ya AS Roma nayo muri kino gihugu cy'Ubutaliyani. Ni ikipe yari yarifuje kumutira ndetse namutangaho miliyoni 5 z'amayero. Gusa hari ingingo ivuga yuko azahabwa miliyoni 15 mu gihe azahabwa amasezerano amugira umukinnyi w'ino kipe mu buryo buhoraho. Mo Salah yaje kwerekeza muri Roma ndetse anitwara neza cyane dore ko yatsinze ibitego 15 mu mikino 42. Afashe ino kipe kurangiza shampiyona iri ku mwanya wa 3. Ibintu byatumye ibona itike ya Champions League ndetse muri sezo ya 2015-2016 Mo Salah umukinnyi w'umwaka muri ino kipe. Muri sezo ya 2016-2017 Mohamed Salah yasinye amasezerano ahoraho mu ikipe ya Roma ndetse ahabwa za miliyoni 15 bari barumvikanye imbere. Ubwo ino sezo yarangiraga zarafashije Roma gusoreza ku mwanya wa 2 muri shampiyona. Ahangaha ikaba yarushwaga amanota 4 gusa na Juventus yegukanye igikombe. Muri uno mwaka Salah yatsinze ibitego 19 mu mikino yose yakinnye. Uko kwitwara neza muri kino gihugu cy'Ubutaliyani nibwo andi makipe akomeye mu Bwongereza yari yarakomeje kumuhanga ijisho. Birumvikana harimo n'ikipe ya Liverpool. Ahangaha rero ikipe ya Liverpool yakoze ibishoboka byose kugira ngo igure no mukinnyi, maze rero igihe kiza kugera Mo Salah asubira mu gihugu cy'Ubwongereza mu ikipe ya Liverpool yari yaramwifuje cyane kuva kera ubwo yari ataranagera muri Chelsea. Ahangaha rero byanahuriranye nuko atari yarishimiye cyane igihugu cy'Ubutaliyani nubwo ariko kandi yari yarabakoreye ibintu byiza cyane. Byanahuriranye kandi nuko Liverpool yamuhaye amafaranga menshi ugereranyije nayo yabonaga muri Roma.
Mohamed Salah nuko yaje kwerekeza muri Liverpool ku itariki 2 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka w'2018 ashyira umukono ku masezerano atangwaho miliyoni 33 z'amapaundi ndetse kugeza amagingo aya Mo Salah aracyakinira ikipe ya Liverpool. Amaze kuyitsindira ibitego birenga 160 ndetse yafashije ino kipe ya Liverpool kwegukana ibikombe birimo Champions League ndetse na Premier League. Yatwaye kandi ibikombe birimo FA Cup, EFL Cup, FA Community Shield, UEFA Super League, hakaniyongeraho n'igikombe cy'isi cy'amaklabu yafashije ino kipe ya Liverpool gutwara. Mohamed Salah nawe ku giti yegukanye ibihembo byinshi birimo nk'ibya Premier League Golden Boots, aba kandi Premier League Player of the Season, Premier League Playmaker of the Season ndetse n'ibindi. Mo Salah kandi yarangije ku mwanya wa 3 mu bihembo bya Best FIFA Men's Player byo mu mwaka 2018 ndetse arangiriza ku mwanya wa 5 mu bihembo bya Ballon d'Or byatanzwe mu mwaka 2019 hamwe na 2022. Mohamed Salah mu ikipe y'igihugu ya Misiri nabwo yitwaye neza cyane dore ko ari ikipe yatangiye gukinira mu mwaka 2011 ahereye mu makipe y'abato muri Egypt under 20 anga yakinnye imikino 11 atsinda ibitego 3. Yanagiye kandi mu mikino y'abatarengeje imyaka 23 Egypt under 23 nayo ifasha kwitwara neza mu mikino ya Olympique. Ino kipe yo yayikinnye imikino 11 ayitsindira ibitego 4. Ni mu gihe ikipe y'igihugu nkuru amaze kuyikinira imikino irenga 103 akaba kandi yarayitsindiye ibitego 59 byose. Uyu musaruro wose wamuhesheje ibihembo byinshi birimo ibyo twamaze gukubwira, byiyongeraho ibindi birimo CAF Most Promising African Talent yatwaye akinira amakipe y'abato. Yanatwaye kandi CAF African Footballer of the Year mu mwaka w'2017 na 2018 ndetse kandi Mo Salah yanabaye umukinnyi w'irushanwa rya AFCON mu mwaka w'2021. Ibyo ngibyo byiyongeraho yuko mu mwaka w'2019 ikinyamakuru Time Magazine cyashyize Mohamed Salah mu bantu 100 bavuga ari kwijyana ku isi. Ibyo nibyo bituma yiyita umukinnyi mwiza ku isi ukwiriye kuba yaratwaye Ballon d'Or, ariko kandi kugeza uyu munsi akaba atarayitwara. Ubwo yabazwaga niba koko ari we mukinnyi mwiza ku isi yasubije muri aya magambo agira ati But I'm always choosing myself. Ntabwo mbizi, gusa navuze ko biterwa n'imyumvire ya buri muntu. Hari abantu bashobora kuvuga ngo nibyo, abandi ariko bakabihakana. Gusa ariko ngiye mu mutwe wanjye nizere yuko iteka ryose bose mbahiga. Reka noneho tuvuge ku buzima bwite bw'uyu mugabo. Mohamed Salah yashakanye n'umukunzi we w'igihe kirekire witwa Maggie. Abangaba bombi bakoze ubukwe mu mwaka w'2013 baza kubyara umwana wabo wa mbere muri 2014. N'umwana w'umukobwa bise Maka, n'izina bamuhaye mu rwego rwo gucyubahira umujyi mutagatifu wa Maka. Muri 2020 babyaye undi mwana w'umukobwa bise Kayan. Mohamed Salah nk'umuyoboke w'idini ya Islam yatsinze igitego abyishimira ko ibyitwa sujud nko gushyira hasi umutwe ashimira Imana. Aganira na CNN yavuze ko yishimira igitego muri ubwo buryo mu rwego rwo gushimira Imana yamuhaye impano yo gukina umupira w'amaguru. Mohamed Salah azwiho kandi gukunda umukino w'umupira w'amaguru ukinirwa kuri mudasobwa. Yigeze gutera urwenya avuga yuko Salah wo muri PlayStation akomeye cyane kurenza Salah wa nyawe. Ku bijyanye n'amafunguro, Salah akunda kurya ibyitwa kushal. Aya ngaya akaba amafunguro akundwa cyane n'Abanyamisiri, abagizwe ahanini n'umuceri, amakaroni, amashaza y'ibara ry'umuhondo. Aya ngaya bakase anaherekejwe n'inyanya hamwe n'ibitunguru byinshi. Ni umuntu ukunzwe cyane mu gihugu cya Misiri ku buryo ngo mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka w'2018 impapuro nyinshi zo gutoreraho zirenga miliyoni zari zanditsweho amazina ya Mohamed Salah aho kwandikwaho amazina y'umwe mu bakandida bahataniraga kuyobora kino gihugu. Ibyo kandi bikaniyongeraho yuko rimwe na rimwe mu kibuga iyo Mo Salah avunitse umukinnyi umuvunnye biba ari nk'ikizira yuko yatekereza kujya mu gihugu cya Misiri kuko uretse gukubitwa ashobora kuba yanakwicwa. Mohamed Salah azwiho kuba umuntu ufasha abatishoboye by'umwihariko abaturage bo mu gace avukamo. Akangaka gasanzwe kanatuyemo abantu benshi bari munsi y'umurongo w'ubukene mu gihugu cya Misiri. Yatanze amafaranga menshi yo kubaka amashuri n'amavuriro, ndetse Mo Salah ku giti cye yubatse ishuri ryitwa Al Azhar aho se umubyara yigeze kuvuga yuko Mo Salah ubwo arimo yubaka rino shuri yanze inkunga zose yahawe kugira ngo azaryiyubakireho ubwo arirangize. Indi nkuru yavuzwe cyane kuri Mohamed Salah ni igihe ari mu gihugu cya Misiri umuryango we baje guterwa n'umujura, hanyuma uno mujura aza gufatwa aranafungwa. Se wa Mo Salah ubwo yiteguraga kujya kumushinja ndetse no kuburana kugira ngo uno mugabo abashe kubasubiza ibyo yari yabibye. Mohamed Salah yasabye umubyeyi we guhagarika ibyo birego akareka no kujya kumurihisha. Nyuma ahubwo byaje kumenyekana yuko Mo Salah yafashije uno mujura mu buryo bwa mikoro kuko yamuhaye amafaranga ndetse anamufasha kubona akazi. Muri rusange bivuga yuko Mo Salah yafashije imiryango 450
ayiha ibyo ikenera by'ibanze byo ngibyo akabikora buri kwezi. Yigeze no guha leta $300,000 by'amadolari ubwo mu gihugu cya Misiri hari ikibazo cy'ubukungu. Ku itariki 14 z'ukwezi kwa munani muri 2022 hari urusengero rwitwa Abu Sefein Church ruherereye ahitwa Giza ngani mu gihugu cya Misiri. Urusengero rwigeze gufatwa n'inkongi y'umuriro maze abantu 41 basiga ubuzima. Mo Salah atitaye yuko urunguru rwari urusengero yihanganishije imiryango y'abantu babuze ababo ndetse atanga miliyoni 3 z'amapaundi ya Egypte yo gufasha kongera kubaka runo rusengero. Ibyo ngibyo kandi bigahita binahuza yuko twigeze gukomoza ku buryo no mugabo ari umwe mu bayoboke bakomeye b'idini ya Islamu. Gusa nubwo bimeze bitya ntabwo bimubuza kwizihiza umwe mu minsi mikuru isanzwe yizihizwa n'abakristu nka Noheli, nubwo nyuma hari abagaragaza yuko batabyishimiye abandi bakanabihuza n'ibindi bihe bikunze gukurikira kuri uno mukinnyi. Urugero ni nko mwaka wa 2019 kino gihe hari ifoto yacicikanye hirya no hino yagaragazaga Mo Salah ndetse n'umugore we n'umwana wabo bari imbere y'igiti cya Noheli kandi ubona bishimye. Iki gihe abantu benshi bavuze byinshi hazamo n'ibitutsi. Mu butumwa bwinshi yakiriye bwari buherekeje ino foto bwari ubwo kumutuka. Hari nk'umwe mu bayisilamu bamwibukije yuko Idil Fitr atigeze ashyira hanze ifoto yizihiza, ariko kandi ngo ku munsi wa Noheli akaba yabikoze. Ati kuri ngiye rwose Mo Salah bikubwire nabifashe nk'ubugambanyi ndetse ntabwo ari kuri nge gusa ahubwo wagambaniye Islamu yose. Ibi ngibi kandi yarongera abikora mu myaka yakurikiyeho 2020, 2021 ndetse na 2022, ariko kandi kino gihe cyose yakomeje kugenda yibasirwa ndetse mu buryo bukomeye. Ahangaha nabwo hari undi mufana we wagize ati ndareka kugukurikira ndetse kandi ndareka gufana Liverpool kubera ko wizihije Noheli n'abakristo. Undi nawe ati kuva nkivuka nafanaga Liverpool ariko ngiye kuyivaho kubera wifatanyije n'abakristo kwizihiza Noheli, ngiye kubivaho. Wowe Salah urambuze nk'umufana wawe uhoraho. Ahangaha kandi hari n'abageraga kure bakavuga yuko iyo Mo Salah ashyize ubutumwa bwa Noheli ku mbuga nkoranyambaga bituma Liverpool itsindwa. Batanze urugero bavuga yuko nko muri 2020 abikora Liverpool yananiwe gutsinda umukino n'umwe mu rugo mu mikino 8 yose yakiniye. Nyuma nyine y'iyo Noheli nawo umwaka wa 2021 bavuze yuko nyuma yo kwizihiza Noheli Mo Salah yarase penalty. Nyamara ariko nubwo abafana benshi by'umwihariko b'Abayisilamu barakarira Mo Salah, harimo ariko kandi n'abagiye babyishimira naye bakanamugenera ubutumwa bamushimira ubutwari ndetse n'urukundo bimuranga. Bakavuga yuko atireba ku giti cye ahubwo ko yishimana n'abishimye nubwo byaba bitari mu myemerere ye. Akaba yaratanzweho na benshi urugero rwiza rw'umuntu wicisha bugufi kandi wubaha bagenzi be. Nawe ubwe nubwo ntacyo ajya avuga cyane kuri bino, ariko kandi avuga yuko yubaha Islamu cyane ko anayikunda. Gusa ariko nanone ko adashobora kureka kwishimana n'abandi bavandimwe bo hirya no hino, ndetse kenshi yavuze yuko imyemerere mu gihe itigisha ikibi itakabaye ibyara inzangano ku bantu. Mohamed Salah ni umukinnyi kandi wavuzwe ku bintu bijyanye na Israel ndetse na Gaza. Kuva Israel yatangira kwica abantu muri Gaza, ntabwo Mo Salah yahwemye kugaragaza ko baraterwa n'inzirakarengane ziburira ubuzima muri bino bikorwa bya Israel. Yanatanze kenshi amafaranga yo gufasha abanyepalestina by'umwihariko abatuye muri Gaza. Hari umunyapalestina wakinaga umupira w'amaguru witwa Sulaiman Obeid, benshi bamwitaga Pele wo muri Palestine. Mu kwezi kwa munani muri 2025 uyu nguyu yabaye umwe mu basivile benshi bishwe n'ingabo za Israel ubwo bari bategereje imfashanyo muri Gaza nyuma yo kwicishwa inzara igihe kinini na Israel. Iki gihe rero UEFA yavuze yuko imwibuka kandi ko yagacira ibyo yakoze. Mu itangazo bavuze yuko yitabye Imana. Ibyo ngibyo bikaniyongeraho yuko nyine benshi bamwitaga Pele wo muri Palestine. Ahangaha Mo Salah abizi yuko bishobora kugira ingaruka ku mwuga we kuko nyine abavuze ku bwicanyi kino gihugu kiri gukora muri Gaza benshi bagiraho ingaruka utamenya. We ntabyo yitayeho ndetse ntabwo yatinze, ahubwo yagaye cyane no post ya UEFA yavuze ko batavuze ukuri ndetse ko batahaye agaciro kanya kuno mukinnyi. Muri post ya Mo Salah yakunzwe cyane yafashe ifoto y'uno mukinnyi wari wishwe na Israel, hanyuma yandika mu butumwa bwe ati mwatubwira uko yapfuye, aho yapfiriye ndetse n'impamvu yapfuye. Benshi mu bafi b'uyu mukinnyi bavuga yuko adakunda uburyo isi irebera ibikorwa Israel ikora byiganjemo ubwicanyi ku basivile. Gusa nanone akaba abizi yuko ntacyo yabikoraho uretse gukora poste zo kubwamagana, nubwo abizi yuko bishobora kuba byagira ingaruka ku mwuga we. Tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu amateka yabo cyagarukaga kuri umwe mu bakinnyi bakunzwe cyane ku isi, Mohamed Salah, umwe mu bakunzi bacu benshi mwadusabye. Turacyari kumwe no mu bindi biganiro bitandukanye ku bandi bantu bamamaye kandi bakoze ibikorwa by'indashyikirwa hirya no hino ku isi, aho nk'ibisanzwe wari kumwe nanjye ABAYOYVETTESANDRINE.
mwebwe hamwe natwe muri Raguha Confiance Trading Limited twizera cyane ko twamaze kuba umuryango abantu ukunda nta kindi ubaha kitari byiza. Niyo mpamvu ya makaro meza yamamaye mu gufasha abayakoresha mu bihe by'imvura, ubushyuhe ndetse n'ubukonje twamaze kuyabazanira mu mabara ndetse n'amadesign cyangwa se uko agaragara bitandukanye, biguha amahirwe yo gukora amahitamo meza cyane. Kuri ubu tubafitiye amakaro ya 60% y'ubwoko bwa matte, amwe bakunze kwita vitrified tiles ndetse na gloss tiles byuzuzanya n'inzu yawe, haba mu byumba, douche, toilette n'ahandi hose. Ngwino tuguha amakaro ya escalier meza cyane, aho ikaro ryose uryubakisha uko ryakabaye nta kurikata kuko ryujuje standard mpuzamahanga. Ntabwo ari ibyo gusa kuko tugufitiye na gypsum board, marine board ndetse na MDF byose bizagufasha kuzana isuku iwawe. Muri Raguha Confiance Trading Limited kandi twakuzaniye ubukarabiro bwiza bugezweho, bwa bundi burimo ufite sense bufasha kwibwiriza uko uje gukaraba maze bukazana amazi nta byinshi ukoze, bworoshye cyane kubushyira mu nzu yawe, buraramba kandi busa neza byahebuje. Ibi byiza byose dufite muri Raguha Confiance Trading Limited byiyongeraho yuko we mukiriya wacu tuzagufasha guhitamo bitewe n'ahantu ushaka kubaka, yaba inzu nini cyangwa ntoya, ibigo binini n'ibito, ndetse kandi tuzagutwaza ibyo uguze nunabishaka tugufashe kubishyira mu nyubako yawe. Raguha Confiance Trading Limited niho gusa ubuziranenge n'ubwiza bihurira. Nimwe mwatumye bikunda, nimwe mwatumye dukomera, mwatubaye hafi kandi byose nimwe tubikesha. Bakiriya beza, imyaka ibaye 10 turi kumwe namwe, none kubera icyizere mwakomeje kuduha, iFix Rwanda yabaye iFix Global. Nyuma yo kubakundisha no kubaha ibikoresho byiza bya Apple, ubu turabaranguza. Turangurire Dubai, Sharjah cyangwa se tugane kuri ofisi zacu i Kigali maze tuguhere ku kiranguzo ku gikoresho cyose cy'ikoranabuhanga wakwifuza: iPhone, iPad, MacBooks, laptop y'ubwoko bwose n'ibindi byose by'ikoranabuhanga. Yewe niyo waburangura kamwe gusa nta kibazo. Uretse ibikoresho by'ikoranabuhanga kandi n'imodoka yose waba wifuza twandikire kuko kuyikugezaho ni nk'ako kanya. Akarusho kuri ibi nuko yishyura 30% by'igiciro cy'imodoka, andi yose asigaye ukazayishyura imodoka yamaze kukugeraho. Ku bindi bisobanuro twandikire cyangwa duhamagare kuri izo telefone.